Učimo se latviščina. Tema lekcije: kuhinjsko shranjevanje. Pārtikas trauks. Posoda za hrano. Pusdienu kārba. Škatla za malico. Pārtikas maisiņš. Vrečka za hrano. Saldētavas maisiņš. Vrečka za zamrzovanje. Pārtikas plēve. Živilska folija. Alumīnija folija. Aluminijasta folija. Pieliekamais. Shramba. Virtuves skapis. Kuhinjska omarica. Virtuves atvilktne. Kuhinjski predal. Virtuves plaukts. Kuhinjska polica. Garšvielu plaukts. Stojalo za začimbe. Maisiņa klipsis. Sponka za vrečko. Trauku mazgāšanas līdzeklis. Diterdžent za posodo. Trauku mašīnas līdzeklis. Diterdžent za pomivalni stroj. Trauku mazgājumā mašīna. Pomivalni stroj. Trauku sūklis. Gobica za posodo. Trauku birste. Krtača za posodo. Beržamā birste. Krtača za ribanje. Beržamais sūklis. Čistilna gobica. Trauku žāvētājs. Ocejalnik za posodo. Virtuves izlietne. Kuhinjsko korito. Izlietnes sietiņš. Cedilo za korito. Papīra dvielis. Papirnata brisača. Tīrīšanas drāna. Čistilna krpa. Tīrīšanas salvetes. Čistilni robčki. Tīrīšanas aerosols. Čistilni sprej. Smidzinātāja pudele. Pršivka. Gumijas cimdi. Gumijaste rokavice. Atkritumu tvertne. Koš za smeti. Atkritumu mais. Vreča za smeti. Šķirošanas tvertne. Koš za recikliranje. Komposta tvertne.
Kompostnik. Slota. Metla. Liekšķere. Smetišnica. Grīdas lupata. Talna krpa. Komposta tvertne. Alumīnija folija. Trauku birste. Želite zavedno ohraniti te besede v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.